Arratsaldeon, chavales. Bueno, hemen gabiz Daytona USA jokuegaz. Dauda nire azkenengo proiektu, akabe otena. Hau da Dreamcast bat, vale? Hau Dreamcasta, bueno, honeteko da naranja holan translucidoa transparentie, eta hemengo piezie da GDEMU emuladora, ODE bat, diskoak micro SD batetik lehiduteko, eta, bueno, hau da azul translucidoa honen negatiboa komplementarioa, leda aldatute dekoz normala izeten da naranji edo gorrize, nikolan azulka lutxu beti pinitxe dekotzet, ventilazioa be noktua ventiladore bategaz potentiagoa dana, da hobeto, horretako kabli aldatut ez dakizer. Da gero honeteko, hori HDMI salidi ipinitxe, Dreamcast originalak beste salide batzutekoz, ez? Baina honeteko ez dakitapen ikusiko dan, bideoprozesadore bat, FPGA bategaz, Retrogen Pixel FX HDMI, horaz pixen ipin edeko. Zando ikusten, baina, bueno. Da gero deko, alimentazio jatorrize aldatute, Dream PSU ipinite, eta nik ipiniotzet, 220 voltio guazi ipini biherrien, ipiniot USB-C gaz, alimenteteko, eta gero HDMI jau, eta egongo zan 220ko sokaloa, ez, emiez hartzeko, ule bakiteko makina baten moduen, horrek tipiko forma de 8, txikitsue 220, hor lekuen sokalo hortan, diseinen eguen piezatxu bet, eta imprimiot impresora 3D gaz, dadeko USB-C zokalo txubet, USB-C dekoi plaka bat, konfiguretako 15 voltiora, da gero HDMI normala bebai, horrek sokalo bardinen. Da dala hostia, eta gero dekoz bebai zozer beste aldaketa batzuk, baina geratu da de putísima madre, dekoz mandu batzuk, eta bueno, amen. La hostia dago. Eta gero mandotik be, bertatik be, aldatu alda, ametik resete egu alda, da deko tori, zote GDEMU emuladoragaz. Hemen ez da ikusten dan, baina orain, Scanlinesek edo simuletako, bueno, slot maska simuletan dauda, deko opzio asko, imagina prozesetako eta HDMI-tik atadatzeko, ez baina, bueno. Hemen dekoa zeunda piku joku, de 1000 tipos. Hori, Daytona hauze ikusi zena da oso ona, baina ipini biotu bai igual Soul Calibur, beste oso joku ona, mejor que el del arcade. Badauz port batzuk, Sega izenda, arcade makinetako portak oso onak. Batzuk txarrak be bai, baina bi edo hiru oso onak. Perfektuek edo obiauak be bai. Hau Soul Calibur behintzet, izetez arcade berzinoa baino obiaua da. Da soinue bai la hostia, oza, soinue flipas. Katxarro txuloa, ya digo, alimentación HDMI, o sea, HDMI batara, eta alimente USB-C gas. Sonido brutal, imagen brutal.
Soul Calibur. Battle 1, fight! Deko kolore bat. La hostia, la hostia. Brutal, o sea... Bueno. Ba, reseteko barrido, eta beste bat ipini. Mando, o sea, honek menu edeko kombinazio bategaz emonda, sartzen zara menure eta aldatzezuz, ba hori, scanlinesek, hostizek, danetik, ez? Tiene escalador, de intrazador, suavizador, efectos de máscaras, scanlines, resolución hasta quiser. Honek maskari edeko ipini jazpile. Pero puedes hacer combinaciones de cosas, de entrelazador honek bob, baina beste batzupe badekos, eskaladora oindeko tolan konfigureta, baina beste gauza asko inaldie. Eta, bueno, mobilek ez dutze guztiz izaitzen, baina, bueno, antzera baten, kolorie ikusi ezkero bertatik flipas, kolorie da la hostia. Da, bueno, dauzkero modo directo, por si quieres hacer 1000 movidas, HDR inyecteta 8, kolorieta increíble da. Da, bueno, sartzen da, men barrido, resete baldozu mandotik bebai, toko madera, bai. Sonido e imagen brutales, Da, bueno. Baina, a ver, igual... Joku asko honek eukizu zen bere joku honak, Este batzuk, bueno, txuskoa hope bai, konsola extraña, arkadera, segera, muy japo. Ez dakit, adibidez, bueno, daito nauza ikusi zue, Virtua Striker igual, a ver. Soul Calibur ikusi zue. Rally, Senmue oso politxe. Baina, bueno, Senmue bat aldatu enbiot honek diskoak ez dabiz, baina bi hause badabiz, baina, bueno. Baina, holan ikusteko, bueno, portak eta asko daz, baina. Atomiz guabeko portak, arkadekoak bai, Ikaruga, bueno, gauz asko dauz. Baina, joder, non nosti dau ba, puto Virtua Striker, hostia. Virtua Striker, Sur Maria. Non nosti dau ba, hori ba. Virtua Striker, F1 Racing, tal. Antxuloa ikusteko, joder, donde hostias? Sos. Hainbeste dauz, amentxe, hostize. Virtua Tennis 2, Virtua Athlete. A cargar Virtua Striker de fútbol chulo.
Hemen ez ikusiko dan, baina dauz Skylinesek ikusiten dira igual procesamentue, zelakoa dan, txarrena ez du enfoketan ondo baina. Bueno, prometo, hemendik igual hobeto ikusiko da. Kick off! Hor gabantze, ikusten da baina, bueno. Free kick. Larguero. Short pass. Long pass. Bersiño oso arkadero así es. Arcade de verdad, o sea... Accumulate the power. Shoot. Sliding. Ikusten da, increíble, o sea... Centering. Correct shoot. Horixe da. Kick off. Da, bueno, horixe da gauzi. Amatekot. Erakusteko. HDMI, USB-C. Osaki horixe. Deko oso justu, bai hau piezi disein eta barruene horako kubo bat da. Da deko conector HDMI normal, estándar, eta USB-C, que es conector, pero con una placa configuradora a 15 voltios. Da gero horrek 15 amendik barrure dotaz a un par de step downs al Dream PSU que saca los voltajes que le hace falta y eso. Baina, bueno, eta hori, esteko bere fuente alimentazio originala esteko, ez? Deteko, hori, hemen egongo zen 200 sokaloa, baina aprobetxeta justu USB-C eta HDMI. Dalan ez die galtzen, ez serie portue, ez AV, bueno, bideo originala. Eta, bueno, gero, ya digo, Noctua ventiladore bat, con un cable adaptador, con una resistencia ez dakiz zer, gero LED aldatu etxeten, da beste zozer, eta hori, GDMue, bueno, karkasie bebak izue bau diferentie da, karkasie txinatik karretxe dau, hemen cargador de micro SD, apur botilun ikusten da, baina, bueno, gero argazki beto bildoko txuet. Aquí se pueden cambiar discos también, si es multidiscos el juego. Eta horixe. Entendido. Hemen ikusten dateko mikrosoldeta, bueno, plakatik ataten dako señaliek hori HDMI salidie pintxeko, baina hemen dau plaka bat, transformadora, eta gero hemen una banda konektore bat oso fine, tipo flex ribbon, que va a la caja esa del HDMI. Ese es el asunto moro. Ahora sí. Entendido.